Jyllakulmar nagaslem jong unongsan Hima. Menteri ke Sarkar Jylla Hapoh lingdo ula penrem ya ke jing batai lapla jong ke LRO kabala keno klem nong rim halor ke jingjia Mahadev khola hakala sngiu blai. Hapoh ula ong panakaliang ki pulit kidang penlong ni ke jingwat benia hakaban lap ya ki break badan keti ban Pynshit bat Pynshit bat ru ban Wanrah ya kata ke jing sngo ya per nyam bat jaj benreu bat kum gini ki jing keno kila aban yalam bakla ya ki pat ba. Shushu Hapoh ula ong bahaga jing shisha ya gini ke jing jia lala aban te lakam mana kaliang katanat pulit kala penlong ya ke jing tokit kabakam klan halor kani. Hapoh ula ong ru bagani ke Jingleh kumni kalong kum ke jing persang ban penki win bat Jyllakulmar jingmut ya ki pat ba bat ru ban penthok beria ya ke Jylla hi barok kawai. Kajing kenthok kabaklem nong rim bat kabaklem kajing kit kli kalong kajing penton kambaklai ke rinsan patai khubor ni ke social media bat kani kalong ru kum shibenta ban Pynshit iki pat ba ni ki wai pat ki Jylla yaki nyam ki rukom bat ru ka jat benreu ki balong ki trai muluk nakalian ke Jong pak tunjuk nakalian Jong ke Sokar di Pendrem ya kami ke statement dapat nakalian ke tahun LRO bahwa perau kepada jing persang ban penki ban kiwen ban kemar jimut ya pada tunjuk ban Wanrah ya ke image ke pasniu atau kita pasti ke Jongi di hari ini ke kiji kedua bilang kita kan nongrim di bab Jongnya saat kita kan ke jikut klik kini kedai ke jingkut dan gambaklah ya ke media nambah kinyo dan penkiwen buat penjujit ya baik-baik kepada kibipat ki Jylla persya ya disenyam buat ya jat itu drive Jong kemudian dapat jalan kumbapi la ini nak kini report ke police department ke kita ni kalau scenes atau ternyata ke di ini buatnya kata itu menapat identify ini putri. Well, I admit that the intensity and the scale of the violence could have been contained, and the home police department has already ordered a high-level probe into the matter. So a lot will be unearthed as the probe comes up with its final report. It appears to be very irresponsible and probably with the intent of communalizing the entire issue and also with the intention of maligning the image of Meghalaya to people from outside the state.